Shubor nakaslem jong unongsan hima. Organizing Secretary jong Voice of the People Party Nongpo Constituency uba Ariston Manbha Rindong Sngi ulapan pau yagi sukya ke bajur halor ke jingsha that ke kerteng jong haringkat bat ke seng lingba ke WhatsApp ya ke jingring dur jong ke jingsha kemu para jong ke baula keno balale de ke wei ni ki sengsan hima kendiat sngi haswa ke jing tap vote ha ke election MP Uteu nong elam ke VPP ulang bagajing syak kemu para jong ki bor pulit ke Assam kadai hadin bo para jong hagajing bam tip ulalai thet ya gawe ke thok to kabalawan de do weu samla bat ulia thoru balingba ke jingring dor ke khubor kabalami ha Assam kiladon ke bala pensap hriang ya ke jingring dor harengkat ke jingtho syak kem upara trai jong uba Ariston Manbha Rindong Sngi, Organizing Secretary jong VPP Nongpo Constituency, uba kerteng, Edelbert Rindong Sngi, ha Assam, batuk baik, bat kabalingo apat kalong bakumno kata ke VPP kasngo hok. Ulia thu bahaswa jong ke election, kaladon gawai ka sengsan hima, kabalawan ban thong yu ban penyasok yaladi. Henry na kaliang jong la kentat war ya kata ke jing thong jong ki, bat uladon, jing suba bagade gani ka sengsan hima ka balale igani ka kam ban penthok beria ya namar ka ne ke jing ringdor kalami ningkong ne ka WhatsApp group jongki da ka basubaru balle se na ka daw bakimla ban thet ya kumta kilale ya gani ka kam ban penthok beria ya uba Aristono labo jingkeli ba watla da ka yeng bishar badon borom jong ka Guwahati High Court kampat penrem ya utau para jong la udai nong to ni kumno damaki ki bamdai ki nong bishar ki not ban penbenai ki bakum gini ki jingjia susho la pentip ru barang kaliang jong la de ban ujor ke ejahar ha ke cyber crime jong katanat pulit ban le ya ka badan kam bat khamidenti bahagi ni ki kendiat sngi an salap ya ki to ki badan kiti da ka baong balada ki to ki break badan kiti ban shna ya gani ke jing ringdor ki kwa ban ya sukno kila ban phone ya nagabenta ban ya keren ya suk bat lada ki kwa ban ya shalor kat kum gi kindon ain ru ulong ubala pen kre bat pentep ru ba ulada ban ya keren bat presiden jong ke VPP halor kani ka benta to kani ka pon na kalian jong ngau ba John Rumbai ba support ya ka VPP ana bangalai i gini di video nakwa ban pensmu kani ka we kini ki parasnong para thau jong ini ki thain nong po pada pidon hakano kono ka parti ru haga bakadu min habia kendu asnong athal ying yap hadi dukan shan habia kran yi wei ndrai ketu ke jing kumtho ka jong pi wa pidan por ban snai ta video la declare bodi nong tu kata ka bangla ban pedeng nak imlang ka salang ba na kremen ba da kane ke jing pensai jong ba Ariston haga ba pila mix ka BPP ba di ka kam ying kam sem ka jong kini dengan suong ipi nga itu hai kini kena baro kini kena sudong prathau jongi kitip baik na po sa Nakpur Assam kini baik tu hendrai kimdai ginong tu kitip ikibat iba syutu bukhar wandi nanong po hendrai swagan ek election padhabang UI hakiran san social media lapan viral hapo social media te ngana kan tuju lada pidei na kanu ke parti ru kan mau ba kakam sain hima simangim di penhar dor hadu kan ne ban kentha e kalong ying long sem jongno la jongno namar lada mangir ni kentha hin jong pidang bun ba ki langyong ada pihak mau hok, thok ada agreement mahin jungi dalam kita hok sudah. Tapi ninginik pati hok. Nama lada ya jeliu, amdan uno ubrulu balak ban sak kuit halade. Nah kadang-kadang terpat ba kino bukan kasain patai. Lada PC makana ya BPP katno ru, amdan kam kita ya kehin kesem ke jom kibriu, kata ka de kamram ban pet ka sokar uno ubah hok, uno ubah de culprit, ndai mengibat bishar kan mau para nongpo ni dai na terpat banginya teli la dagi don ka Kongres na ka NPP ne ka UDP ne ka BPP ru ngindam kam kadi mi bidi ben bot ya ka memberin kile tumno kiskim hata ki wan ya kun thama ki put hapo madan mdai hasnong hathau banyak khulung khna ki temen to kumta ai bakan ya ka sain perthairu karlong hakata barukom ngin ya lap ni ya pembas election daga bangin kren ya nongrim jong ka parti mdai bangin kren ya nongrim Rapi semua pun tangir ni wat hari ngasem jompi ki kam ba pila le ki bahing jompi yo don upara jompi ubala padlock ngin ong ba upara jom taw la padlock kumno pensinya itu ka parti na ta kada kan di ko na tentu banane sakmat haka thain nong po
ngimdei benon kata kemensim berkentha ya kayin kasam juno dan percaya kata parti ngalayo iba hakane election tu tiap long tu personal pat kejingya kentha ya kalau yin long sem juno tanggawe na tentu hakane kapor nasmusi bagi kena nanong po jongi bunsing ngalai ikingat hakikam sniu kumne balik ingat hakikam sniu kini ki bahaswa jongi bloron hakakam sain himasima idon kam man sain dur ya ka imlang kasalang ban create iki job opportunity upara jongi du sportsman ngalai dengan sportsman hato hilakan tu hilashna video sepang ka jengjob jongu hapo Thailand borok siying kini ki bela Ranam ya ka Riboy district ka jongi henry kita amdon por ban perto penban I plus pun penban yang negatif. Ngidai ban smusun penban kena sana jongi bakiyat berhenti ke babakla. Nraya kan dia jumtu baik na namang kamdiri jing bakla nama tutit ya baik tu. Nraya mendai kinok tu. Pada kalian cuma to organizing secretary DP bau jigsaw tajur alor ka jing sa asapren kejala abidi buat ketua video apa para jemaah syakem ko suku jadi begini syakam dari kita tahu bahawa chip baik, na wave na apa lagi, bahawa macam mana kita dibuat baik Rashmiya itu, bahawa melihat parti ulah alat, bahawa macam seperti itu masalah ini shen. Jadi kita susi kalau empat nak kalian jom kiwing parti, UNTIP lah dari UNTIP Kongres ni ke NPP. Ada jingsim kabul joki abire bagai election MP kilami kan thobria ya ga teng ga jonga bat ga teng jong parti ko bat kade kalong gumba kilashim personal what are coming concern abire bat politics bat kade galong te ke bam itanan ba ladangi kwa mengaru ngala ban thobria ye kiwe pe parti ada bani kom nama ngir basa ko angne i kumno ke ya kumno ge yang ba ke kam ke le ru kumen su petip ba don ke parti ke bala wan thong yang ban rum astak parti ban ino yang BP hanrai na kalian juga dalam scam tip ulase ngampana mo kono ne po re ngai sudon ge jing suba nama ba kani ke video kami dalam grup jongki ngai suba ba nakadaw ba kimla chit nga kikwa ban patho ge nga da ka video da ka patho ba shakem para trai jong ba resto na mar no si organizing secretary BB no constituency namar ba tu bai what ka honorable court jong ka high court jong ka Guwahati kampat declare lara utau para jong bi untuk ne ndi batu kumno damaki ki bomde kita ki judge kumno damaki ki bom tre hakut kinut ban declare ya kum gane ka judge incident kebaja di kesam. But tuwing ko abanong ba lada hayin jongki ni gue jongki ni gue party belum open juni BP lada layak kala angel baro kan bahai di kentho keno ba andre lada kita ki bengesam di kimde ki angel semua kamanta 15 ba yo to sindi gue ko sini nakaliang jonga ngaladap ban high complaint but ke cybercrime kan dia welcome but community ba katakan di sini saya pat tip ya we bala how video control brega but kapor ni sa pet ini ni but kalian juga lada ini orang ba lada nu wasnai ni video lada pa ba subno kalian juga nasong itu ba mula berpetak ya kan, mula paktim, nabi kira esok, bandre, lada, upah pada yang sebab kamu loh, kira-kira itu kan, dengan sepet, kira-kira yang di parti, kira prosedur, ini sepet di kamu le. Kani gede gijing kentu jonga, yakini kana samla, nakini time dong ribai gijongi, babun sin kini gikam, kila jongat, ha kakti jong kulit yakini gijing tit ikibai tu ikalitu. Jaga jingken tu kejunga kalong ba kum balangat ipara jong ba ariston ruk bangila depan keli ya kalong ba ulakit ya kabai ha kejung long kena umtip bakata kabai kadai ka batu te kane kadi jingken tu kejunga ya borok nane nong po bangim dei ban kemen ladang iyo dortan ni ban wat ikan nong rim namar
jok dei kamar ke bawandi ke bahasa sutu na ku asam te kane lagi jing kerpat jonga banin long ki bahusiar ki batkar ba minam na kita ki apot yo isang ngisa keno nong tu andre dei bang itit ya keno kamar ka jing bamti But cukup baru cukup pat di video ba pentobre yang ada di video bala pilong terus kata-kata ban paulam yang ada baik di video ba pi ha gi WhatsApp tila ban tho ashkan gi ba kala le miswa dene gi ba para jo gi le miswa para jo di national manchai gold medalist Arsin ki MMA ru lajak lawani pun sipo Bangkok ru utau di para bajar ru kam para baru di world champion di weightlifter di bela bat medal ha powerlifting bat badan gym ru selong bangkai gue pat berlegi bapa bat ngaru ngadi utak jenis ngale research scientific bat gala demi publish gue paper beri bat channel story kalau ada film interest kata-kata tila wis na video gini ru ban sekarang di social media om tang ban tantelai ban pensobrea ya para jadi berjong bat meswa no ba wat sukla nama rahmat isinyang yo nasi filawan kami di producing dan rahmat ising di dalam producingnya